Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka adventurous Hynniew trip off-roaders kaway nakikanhun kabapaw ha kajala ban kintiw yakarukomnya kali haki surok khoro khoram menta kasi kalayo ban Sdang pat ya ka 7th Ahor 4x4 off-road challenge araja pusan kabalapan long ha kasnong Mawlyndep Riboy district. Hakani ka kinti kidan hadu kumba Hynniew pongot kinongwan banishim benta na keleng kajala bat kentop ru na kiwede kajala. Kibanya kun hakilai tali kikerdan bakentop ya ka stock semi-modified bat ka pro-modified category. Kumba nalong hakisnem baladep menta ka kentiru kidon ru kinongnya kali kentai kibalawan banishim benta hakani ka limpong kabane laisngi lenter. Kat nadu menta kasngi ka arpulai tarik urisau ter hadu arpusan tarik urisau araja pusan. Kumba menta usnem kadeiru artat kajingdap shipho usnem kajingya lenti nadu balaseng ha usnem araja khatsan kinong yalam ka Ahor kilapan pau kajing kemen shikat day ba menta usnem kani ka limpung kalayo bandrung ha ka Meghalaya autumn calendar bat yo ru ya ka jingkershan jong ka sorkar kumbala longlem kita masa bahe ha ka jala kum ka cherry blossom festival ka winter tales ka megong festival bat kiwe ha kani ka Sdang ya kani ka 7th Ahor 4x4 off-road challenge araja apusan lawan ban play pat ba do ba Damien Omdor u president ka Ahor ha ka jingedon ringkat jong uba Ferdinand Karakamni u vice president uba Ferdinand Jarin u general secretary uba Robin Markhab u nongkit kam ka Ahor nalor kiwe de kinongkit kam ka seng.